Hadin bagi sorkar jela kalau penyo ek center tho exam MPSC hari lom jantia kabade kawai nakamat bagi seng jantia students union kalau yat lenti hakis number shadin nakadaw bagi UE ek jingjanjar ki samla bajulit tho exam shadu shashilong kabala kta bahai kapor ka jinglut jingsep batru beki mat barbor ek jing dhengkali kumta ka seng JSU kalau penpau ek jingkmen batru ka jing sngongu yu sembut menteri rangba ka jela usnyau bahalang dhar kumju yu Menteri Rangba u Konrad ke Sangma ke Blashim Kia halor kini kamat jingdawa. U General Secretary JSU Central Body Unil Ki Mukim habakren chikilat pathai khubor ulong kani kadai kabala angnut ru deki khon kari jantia nadu kisnem bashadin lingba ka jingting kho jing e jungki banet chidu shashalong. Kumta lingba ka jingyo ikani ke MPSC Examination Center ka seng JSU ka lapin mauru ka sorkar baha ka jingedai beki center tho exam bapher bala jupen long hajawai kum ka CUET ke NEET deban penne eki na ka benta ka jingmentoi ki khun ka rilom jantia hi barok ka wai kumba kini ki center ru dei ki ba ka seng ka ladap ai jing tho shaka sorkar na ka por Haganiga por yang ganiga sngi karbon dap iding jing snyau komen wo tip wa ka jantel syong ibro kwi de yo gi ka MPSC Examination Center khublai kerpang yo Deputy Chief Minister yang Shri snyau bahalang dhar bat kamju le ye ka sorkar MDE tu hapok ka jingilam usar Shri Konrad ke Sangma nei benta udah penyok bahagi ya ka Jante Hills yang ya ka MPSC Center kini man go gejing angnut yang ki kon geri jantia naduk ki por go lai chedin udah jukon du jing bahagi khamtam ya ka jing lai luti lu appear ya exam cheduk shilong damat ki naduk ka traffic jam damat kile hado ka jinglut jingsep ko wakta khamtam yagi ki student ki wan ka longyung ki wa duna ka yo ka kot te khublai ya ka sorkar wada penyo kerpang gi kini ka MPSC Center Examination hejo ipor pengkemo ya ka sorkar yagi di center go per kam ka CUET NEET Center nebenta kecing MK yang ga Jante Hills yang iwro kwi te lada pai lada lai gi por gwal da lai chedin bonsin yo ito ke Jante Hills dang lai ga chkmat daman gale gwi na ki district ko wa ku hiliang ga pure puthi te ni te daw penman go i ke Jante Student Union uyai pengkemo ya ka sorkar khamtam ye gini ki documents ki wada tho iche ka sorkar wo penyo ye gini ki jing MK myong ga Jante Hills yong ro gwi but khaddo le kwa khublai ya ki student ki wa wan chakmat haga SSLC examination kamayu le ke district yong man go gwi nagi district ko wa yo ka percentage ko chakmat te kitbok kirbiang ye ki wow dang krek chitom chuchu gi yuan rak burom gi ye distrik ye than yong i wro ko wi